Hinaya makachkankichik llaqta masiykuna yapamanta hamkunawan qinchusunchu. Kuna punchawqa kachkanchik kay quyllurcha punchawpiñam ayamarqa killapi. Iskay chunka tawayuq punchawña. Utqayllamanmi kay pachanchik allpukuchkan, utqayllamanmi wata wichqakuchkanña, hukllamantaqa ña huk watapiña kasunchik. Hinaspapas kay wataqa sasa chakuyllapim kay qullananchikkuna tarikuykun. Chaymi llaqtakunapas pasaypaq llakisqa hinalla kachkan. Pichqa waranqa pichqa pachak iskay chunka isqunniyuq punchawpiña. Qamkunawanmi kaypi rimanakuykunqa qinchusunchu. Yapamantam kay rimayta qallaykamusaq, yaqa junka chawpintam samaykuni, kunaqa yapamantam wasiypiña kachkani, wanta Ayacucho llaqtapiña. Chaynaqa kunan punchaw rimaykusunchikmi riki kay wawqinchik Pedro Castillo. Paymi qaynipa punchawkuna Areqipay llaqtapi karqa, hinaspam chaypi kuskachakurqa kay mamanchik Boluarte sutiyuq warmiwan paymi riki kuskachachkan kay kamachinapi, chaypim chuyata rimaykamunku. Paykunaqa mana llullakuspam rimachkanku, kay llaqta rakiq runakunañataqmi pasaypaq llutankunata rimaspa, millaykunata rimaspa, pantachiwachkanchik. Hinaspa ñuqanchikqa manaña yachanchikñachu pi iñiyta, pi chayqa rimasqanta. Pasaypaq pantasqam kachkanchik, kay sapa punchaw chay willaq wasikunapi rimaq runakunata uyarispanchik. Chayqa manam allinchu, chaymi ñuqapas kayman yapakaykamuni, kay rikchaq llamkayman yapakaykamuni, manaya Castillasmipi rimaspachu, aswan kay qhichwa siminchikpi llaqta masinchikkunata rimapaykunaypaq. Ichaya kimsallapas tawallapas kay rimasqayta uyariykunman, chayna kaptinqa hawkam kasqa. Castillasmipiqa rimaykuymantaqma manaya, chaypiqa achka runañam rimachkanku, kay rikchaq willakuykunataqa rimachkanku. Chaymi kay qhichwa simichanchikpi ñuqapas yapakaykamusqa, wawqinchikkunapas panichikkunapas rimachkanmi kay qhichwa siminchikpi. Chaynaqa qallaykusunchik ya wawqiykuna, paniykuna. Qamkunaqa ñuqanchikqa kanchik qhichwa runa, qhichwa llaqtayuq runa, qhichwa simitam runa simitam rimanchik, hinaspapas chakramantam kawsakunchik, chakra runam kanchik. Chaynaqa qhawaykusunchik ya imatas nirqaku, imakunatam rimarqaku kay Areqipa llaqtapi. Ñuqaqa iskaychallatam aklaykamuni kay lliw rimasqankumanta. Imarayku kay rayku. Qhawaykusunchik. Presidente, gracias por el encargo en esta cartera de desarrollo e inclusión social. Y para terminar, presidente, ante el pueblo arequipeño y desde el pueblo arequipeño para todo el Perú, mi total lealtad al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien deba de gobernar conforme a la Constitución los 5 años de gestión gubernamental, porque el pueblo... Rimasanja chuya sumaq rimaymi chayaq. Kay willaq runakunaqa niwachkanchikmi, sapa punchawmi niwachkanchik, kay warmiqa qhipachachkanmi Pedro Castillota, kay warmiqa paypa kananmanmi chayayta munachkan, hinaspam chay huk chiqnikuq runakunawan huñunakuykuspan, payqa mana allinta llamkachkan, qhipachayta munachkan, kay wawqinchik Pedro Castillota chay kamachina hina kasqanmanta wischuyta munachkan. Chaynata nispam rimachkarqaku. Chayta uyarispachusmi kay paninchik Boluarteqa nichkan, ñuqaqa manam saqisqaykichu Pedro Castillo. Qamqa kamachiwaqnimi kanki, qammi kay llamkayman churaykuwanki, anchatam riqsikullayki, chayna kaptinqa manam saqisqaykichu. Kuskam llamkasunchik, ayninakustinmi, makimanta hapinakustinmi llamkasunchik. Chaytam nimachkan, chaymi nichkan kay Areqipa llaqtamantam kay Perú suyo lliw runakunaman kayta niykunispan. Chaypim nichkan Pedro Castillo uyarichkaptin, uyampi nichkan ñuqaqa qanwanmi llamkasqa, kuskam llamkasunchik, manam saqisaykichu nispa nichkan. Chay uyariqa allinmi.
kay punchawkunaqa ancha sasachakuy punchawkunamanmi yaykuchkanchik. Kayna chiqinasqa kaptinchikqa manaya allinchu kanman, rakinasqa kaptinchikqa manaya allinchu kanman. Kayna sasachakuy punchawkunapiqa lliwmi huñunakuykunanchik. Kay lliw llaqtam huñunakuykuna, rakinasqa manaya. Kay wakcha runakunaqa huñunakuykunanchikmi. Kay apu runakuna, kay qullqisapa runakunaqa mana chay kaqllata rimachkaspapas, chay munayninpiqa huñunakuykuchkanku. Misiwan allqu hina kawsachkaspankupas paykunaqa kayna sasachakuy punchawkunaqa huñunakuchkanku. Ñuqanchikqa kay llaqta runakunaqa, kay llaqta amachaq runakunaqa, kay umanchikpi chay iñiyninchik amachasqanchikrayku, huk mana kay ñuqanchik hina umachasqanta uyarispaqa, paymantaqa asurikunchikña, rakikunchikña. Chayqa manaya allinchu. Chaymi kunankama kayna qhipachasqalla kachkanchik. Anchatam ñuqa kusikuni kay paninchik kaynata mana manchakuspa lliw runakunata uyarichik hina kay wawqinchik Pedro Casiota nisqantaqa. Chaymantaqa anchatam kusikuni. Hinalla uyarikusunchik. Pueblo así lo ha decidido aquel 6 de junio. En consecuencia, presidente, nuevamente, desde esta tierra revolucionaria, Arequipa, mi total lealtad con el presidente de la República. Chaynata sumaqchata rimayku chuyayta kay Arequipa llaqtipan warmikuna qarikuna huñunakuykunku, kayqa chay mikuq runakuna mikuq warmikuna chay yanukuq warmikuna chaypi huñunakuykunku, hinaspa llaqtapas chaypim kaynata rimaykun riki kay panichanchik. Sumaqtam rimaykun hinaspa kusikuncha, kallpachakuncha kay wawqinchik Pedro Castillo kayna rimasqanta uyarikuspa. Kuna uyarikusunñataq ya kay wawqinchik Pedro Castillo rimasqanta. Aswan kaypi llaqtaqa nichkan chay huñunakuna wasita wichqachunku, huñunakuna wasita wichqachunku, chayta wichqachunku nispan qaparkachanku kay llaqta masinchikuna. Es que hemos designado un presupuesto de cerca de 100 millones de soles para distribuir alimentos a las ollas comunes a través de este ministerio que el día de hoy está al frente de la doctora Dina. Esta atención se viene realizando a través del programa Caliwarma, que hay que corregirla, lo que está mal, doctora Dina. Solo en Arequipa ya hemos entregado más de 841 toneladas de alimentos de calidad en favor de 64.558 ciudadanos en condición de pobreza. Cuando me trasladaba del aeropuerto acá, escuchaba una radio local que decía: el presidente está viniendo solamente a entregar un bocado de alimento. Y tiene razón. Chaychatam uyarinaykichikta ñuqa munachkani. Chaytam kay wawqinchikqa imaymana yanapakuykunatam rikurichimuchkan llaqta mana ñakakuypi kananpaq. Imaymana achka yanapakuykunam kachkan. Qullqitam haywachkan, kay warmikuna yanukunanpaqmi chay mikunakunata kawsayta haywachkan, hinaspapas huk yanapakuykunapas kachkan. Aswan chay yanapakuykunaqa manaya wiñaqpaq. Chay yanapakuykunaqa tukuqllam. Kunan punchaw mikuyta haywaykuwanqa, hinaspa paqarinpaqa manaya mikuyni kanqañachu. Chaymi ancha sasachakuy, chaymi ancha llakikuy. Ñuqanchiktaqa yachakachiwachkanchik kay makinchik huqariyllata, makinchik haywakuyllata. Hukuna chay makinchikman mikuyta qullqita churaykumananchikpaq. Ñuqanchikqa manam kallpachakuchkanchikchu. Chay rikchaq llamkaykunam sasachakuyman aswan kay llaqtanchikta apachkan. Unay kay llaqtanchikta kayna makin huqariyllata yachakarqachinku. Manam kay wawqinchiklachu, payqa hatipayllapi hatipachkan. Kayta qhichurquptinqa llaqtaqa imaninmanya, qatarikuykunmanya. Hinaspa utqayllawan wichunman. Chaymi paymi nichkan, chay latapisqukuna pawanan wasimanta chay rimananman richkaptinsi, kay wayra wasintakama uyarisqa. Kaynata nisqa, riki nisqa, kay qhariqa hamuchkan, kay mikuy haywaykuqllam. Chaytam paykunan puni riqsikuchkan. Chay rimasqanqa kaqninpim rimachkan, manam llutan rimaychu nispa. Payqa musyakun ya kay mana allin kasqanta. Chaymi nichkan manam ñuqaqa chaywallatachu haywayta munani,
ñuqaqa munachkani chay imayna challwa kikin runa mayumanta hurqunamtam chaytam ñuqaqa munani nispa. Chaymi allin. Mana chaynata ruraptinchikqa llaqtataqa qillanayaymanmi aparqusunchik. Chaymi kunan punchawkuna runa masinchikkuna llamkaq masinchikkunapas manaña chakrapi llamkayta munanñachu. Chakrapi llamkachiyta munaptikipas manaña munankuñachu imanasqa. Paykunaqa killan qullqichata chaskikunku mana imatapas ruraspa chaychawan atistin mana atistinpas kamaptin mana kamaptinpas paykuna hawqa kawsakunku chaywan. Hinaptinqa manaña llamkayta munankuñachu. Imanasqam chayna tikraqurqunchik ñuqanchikpa llaqtanchikqa llamkaysapa runam. Manam qhichwa runakunaqa hawqaqa puñunmanchu. Manam qhichwa runaqa qilla runachu. Manam qhichwa runaqa chakrata mana llamkaspaqa manam hawqaqa kanmanchu. Kayna kachkaptinchikpas kayna rikchaq yanapakuykunam llutanman apawachkanchik. Chaymi nishkan kayna sapa puncha mana killan haywanaypaq mana mikuyllata haywanaypaq aswan llamkaytan paqarachimusaqku. Qamkuna llamkaspa kikiykichikpa kallpaykichikwan qullqita tarinayki. Chaytam kay wawqinchik kay Arequipa llaqtapi rimaykun. Chaytam uyarinaykichikta munarqani uyariykuchikiya. No solamente vamos a dar el pez, sino hay que aprender ya a pescar. Y por eso creemos importante que hay que generar empleo, hay que generar trabajo, pero lo primero que hemos hecho es cuidar la vida y cuidar la salud de todos los peruanos. Cuando hemos venido a este gobierno estamos asumiéndola y saben que ya vamos a dar el gas a todos los peruanos, nos ponen zancadillas. Saben que vamos a dar el capital para la segunda reforma agraria, para darle, impulsar el desarrollo agrario al hombre del campo, herramientas, maquinaria, semillas, carreteras eficientes. No, hay que buscar firmas para vacarla. Lo que no pudieron hacer en 200 años, quieren que en 100 años se haga esto. Venir acá a Arequipa no solamente a anunciar la entrega simbólica de una bolsa, sino vengo a anunciar a ustedes que inmediatamente vamos a destrabar el proyecto Majes Iguas 2, que involucre una inversión de 654 millones de dólares para irrigar 38.500 hectáreas dedicadas a la agricultura y exportar más de 1.000 millones de dólares al año. Nuestro gobierno hace un llamado a la inversión privada con estabilidad jurídica y reglas claras a fin de seguir impulsando la reactivación económica y el progreso del país. Quiero aprovechar este momento acá en Arequipa para referirme a un tema que ha generado debate en los últimos días. Desde aquí vuelvo a ratificar ante el país nuestro compromiso de garantizar y promover las inversiones privadas, entre ellas la minería, respetando estrictamente el marco legal vigente y la estabilidad jurídica. Mi gobierno apuesta por una minería responsable, moderna y sostenible, tanto social como ambientalmente. Queremos un sector minero sólido, con inversiones que generen empleo y oportunidades para nuestra población. Sin embargo, desde un inicio hemos sido claros en señalar que las operaciones mineras deben darse respetando el medio ambiente y los derechos de las comunidades. Deben darse sin contaminar las cuencas de agua, sin contaminar los ríos. Tiene que haber un compromiso social y ambiental. Chaypiqa allintam rimaykamun manam payqa micha kuchkanchu kay hawamanta chay qullqisapa runakuna kay llaqtanchikman hamuspa chay qillanchikkuna hurqunantaqa chaytaqa manam michakunchu. Payqa nichkan llamkachunku aswan llamkaspankuqa kay pachanchiktam hawananku, pachanchiktam harkananku, yakunchiktam hawananku. Imanasqam sapa kutilla llaqta sayari
imanasqam llaqtanchikuna sapakutilla ñakakuyman yaykun kay qilla runa hurquqkunam kay qilla hurquqkunam yakunchikta hachacharqunku. Chay yakunchik hachachakuykuptinqa challwakunam tukurqun, wañurqun. Chay hacha yakuwan tarpuptinkupas, parquptinkupas, harpaptinkupas, chay mikuykunapas, kawsaykunapas pasaypaq millaymi wiñan. Hinaspa ñuqanchikta mikuptin chay ñuqanchik runakuna mikuptinqa wiksanchiktapas ismuchiyta ñaqallaykun. Chaytam harkakuchkan payqa. Manam nichu, manam ñuqa qamkuna kay llaqtami yaykumuspa llamkanaykichikta munanichu, manam nichkanchikta. Aswanmi qayachik, hamuychik, yaykumuychik llaqtayman. Llamkaychik kay llaqtaypi. Manam sachakuymi yaykunkichikchu. Aswan ñuqaqa llaqtapa sutinpim nichkani kayta mañakuykichik. Llamkaychik mana yakuykuta qachachispa. Llamkaychik mana kay pachamamanchikta unquchispa. Chayta mañakuchkan kay wawqinchikqa. Chayna kaptinqa ñuqanchikpas yanapakunanchikmi. Manam llutantaqa rimanachu, mana allinta yachaspaqa, mana allinta riqsispaqa, manam llutankunataqa rimananchikchu. A muchos ciudadanos y ciudadanas que en estos momentos quieren saludar al presidente de la República. Llaqtaqa nichkan llaqtaqa mañakuchkanmi nichkanmi tayta Pedro, wawqi Pedro, llaqtaqa qanwanmi kachkan, aswan ñuqaykuqa kayta munaniku nispan kallpawan qaparkachanku. Chay huñunakuna wasita wichqay nispan mañakuchkanku. Chay huñunakuna wasipi chay rimaqkunata wischuy nispan nichkanku. Chayta mañakunku kay llaqta masinchikuna. Chayna kaptinqa wawqikuna jawka kasunchik, aswan yawinchikta kicharisunchik, ama upatukusunchu. Kay ima sasachakuypas, kay wawqinchik Pedro Castillo sasachakuy hapiptinqa llaqtatam chay sasachakuy chayamunqa. Chayna kaptinqa amaya ñuqaqa imanasqam kaymanqa winakusaq, manam ñuqtaqa chayqa nanachiwanchu, chayna mana munaq hinaqa manam kawsachiwanchu. Llaqta hinam sayarinanchik, hinaspa kay wawqinchikta kuskachananchik. Chayllatam rimayta munarqani qamkunapaq paniykuna wawqikuna. Ñuqawanqa huk kutikamaña kanqa.